उत्तर कोरियाको छपु बाखै नाडो नागा छपा लप्य फुसा मुनाटमा करुणाकर वैद्य ठड्डु बाख उत्तर कोरिया देशा छोटो सिका ढाटा कला पाट निम्टु पोचनाचना पाटमा छोट वा गुटा वानिम जे टस्कच ने सिसिको कयना वा यो क्वेट्यु मुकाटे गल वो मिजोमेसे ठौ टेउजना राजधानी सिउलेस क सोउनी विचार होला वही कला म्यापिन्छ बोम राजधानी वन टासा ठपिन्ट छट छट वस्तु दैटेको आसा बोमेस्ट छक देशया वा ढका बराउ बर तन त्या चुनी हो कला मेसे नुगु वस ककिचा लाका म्यापिनी गुलिस्या चट्टी छजु गुलिस्या काटा पेटी ठट माउ छट छट हयाबिर काटाल सक्स्या जाख पाचुका छन वो मनो म्यापिङ के कला के बिरकया सरासर राजधानी पाके सोया हुन ठौ गामे वो मनो टस्क चंख सम सुमु ज्या वटा गामे चंप्स हन बन तयाट तर राजने सरीको ढकाजको ठौबले वो मनुला लाटपाक जुठ्या वाटा वाटा आटा आटा चन सरेको रस ठसा चलपल खना वया मिखा चाचा हिल वन ठा अद्भुत ज्या मुटो वा खाया टोले ज्या सोया चुनी हो सरे ने गामाट ड्वावै बिले ठे टनी ठे ज्या ठे उट न जुल वो गामा व मुनोर का सिका छमनिम मुनो टेसा वेट ए पाजो छला मुटो वा खाना चन झंगच ड्वावनी होसिया ढका गिजे नाटकी जुल वो मुनु अनुसार खक्क वस्तु न्याउ मति होला तर इमुको भानिनेले व ठारे नुइगो अर्जुसा कला म्यापिन्ट म छटछट वस्तु न्याना आखिर रेशम काप मिउ पसले ड्वाउन ओ रेशम काप प मिउ पसले ड्वाउन नुका वनचम पसले न ठोला नुम गामो दाजु थे चनका सिका छगो चन मज्जा याट अनि चुलेन चुचो नाक पसले छकन सो हु ढका वटा केना छट वो मुनो सरासर वो नाक पसले ड्वाउना सोट वो अन पसले चाक लागो ठिगु वस्तु ठौ ख्वा नप खण्डेको नाक खन वो मुनो नाक नियन्त्रणा सुत तर आश्चर्य वो ओके दुने मे मुनो छम खन वइको मुनो मुनो वो नाकने दुन्छ मुनो वो गन खनमा मसुम थे ठ ठेन सु मुनो ठौ गाइ पिजक अनु वया चोनला ढका वा चाक मकल सोट सुन डुगमुखो हाक्न नाकने दुने सोट के वहे मसुम मुनो खण्डेको वइको जुल वो ख्वा जना किसा नाक्ने दुन्चो मन अठे ख्वा जना केना आइगो ठो मनो इटला जुनिमाल ढका वा झट्ट लिफ सोसा लिउने सुन दैगु मुखो वो मनुको नाक दैगो छु दैगो चनि गुबले मुसुगो मुखनिगो ज्याचन गबले निनि मनोनिगो न ज्याचन अर्थ ज्या ठो छु अनोठको वस्तु जिरका मोटिट्या ठो छपाला न्याना यंक्युरका मोटिट्या न्याना यंकला राजधानीको रम जम सुए गाकी ढुंगा वो ठठ माउ सामान्यना ठौ छेउन छे छेनवा ठ कला म्यापिने राजधानी वना ठंक ओ अवजु छुचु वस्तु हल्ठे ढका छचा खेरा वटा भुजिन फुन्ठे फुना सो होला सक्स्या ठट हगो वस्तु पुट्टु पिका सुयाचन तर वो मनुख ठट ढका जुनावको नाक छपा सुया होस मुरो वो मनुख ठगो नाक टेबले डेन्ट्या ठ मागो छेज्या यावन ठुके संयोग छम म्यामा वो टेबले डेन्ट्या टको छु वस्तु ठे ढका सुया चौले लाके वही कलाम न वहे नाकने दुने ल्यासी मिससम खनिवा मछम क्वाल ख लुना ट उठे जुइका छिम्बोइको चाल सिल्ला राजधानी वना वला मे मिस ढका का जुनावल सया जु ख खला जिन बाकी टेमको ढका लसी खाना हाला म्यामा नाकने दुन सोट ओह ठोला जि सया जु खमको माउ टन्टला टोक्का जिमस मेम चिरमा हेक बिमको वला ल्यास्चा टिनमा जिगो मेर टिनमा व छिट भियैमको ढका माम म्यामा नापन्टो चोना पाटा 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 हाला चुन कोठा दुने माव म्या निम लालाबिया हाला चंग तया नकिम अजिम लिग लिग चंग ढेढे चुको कोठा दुन वया सो होला छेम उकी दुन सो यो अजि बौलीको चाल ठयोका ढका हाला अजिमन नाक्ने दुन छक सोट नाक्ने दुने मेम बुरी खनिव ठो बुरी ठन छ्याट हो छ्याट वो उठन ठो जान पछिएट ल पालेना नकि टुंके थाको हाक्न मेम बुरी त मुरमुर नकाटे त गुनडे छ्याटो कान राजने उना ठो बुरी त बुना हो ढका बुरी नुव मुछिङका छन ठोगे कट ठटौ टाल मिसट कोठा दुन्चना खया हाला चले बाजिम टुटा छप टुकु टुकु चुया खोयमटे सुमको च शान्त जो सुकार न खोयमला ढका कोठा दुनुया न्यावला नकिन का सोयादिस उकी दुन्चका सोयादिस ढका टाल बुरा नाग्ने दुन्चका सोट बुराला छक्ल आश्रय ज्या मिखा छु मुखम थे जुल ओहो गुली मूर्खम मच ठ बो डेक डेका हन मेम चिरवा हया उपद्रह यारका ठवा छम बोइटल वा बालक नके फुमको हाक्न मेम चिरवा हया वा छुनका टेवराला ढिकार वइ बुडी ढका जागा जाग ज्याचन छे डक्को जान पे पछि तम देखाना हाला चंगुन्यना वो कामेसे छुजल थे ढका ठग ज्या टोटा छे सोल वो ड्वाजको वला वइ जाम कलाम वइको गट्टा जुना साट्टु सला लिस निस छुये मयासे सरासर अनि गायम जज द्वारे ठा न्यन यंगल
मिसम नाप नाप टो मेपी म्यापी बुढाबुढी सक्ले उना द्वारे छे मुन कलामा ठ पार्टी त डोस बिफको बिया सोया दिस ठो मिजन राजनी वना टो मुरो कारण मुरो मेमे मिसम बना या छे दुक्याटल जिमुक छे सिंगट सोयाचन जिमट नासे याइन ठ ढका कलामा सास मफिसे एक सुरा हाला बोब्याचन तर ठफुक्कै प्रमाण वहे चाक लागो टल्के जुगो वस्तु छौ जुनाबो त युजको ख कलामा किन कलामा डोस बिगो खे बुढा बुढी पि मेका म्यापिन छन समर ज्या खकन ओ द्वारे टाको नगछि तया क्वार क्वारा बजा सासा ठुमुनु दुडैगो छिमसा गन खनाला ढका नियन द्वारे न निसेने ठम जुनाबैको प्रमाण किन्त वे नाक दुन तयार हगु छ बट्टा नाप द्वारे लाटे तया बिल द्वारे न ठगो लाटी नाक पिक्या छक सोबले द्वारे ख्वा याउँछि चुनावल ओ चाक लागो ठिगो टल्के जुगो वस्तुके दुनी व हाकन मेम द्वारे वस्तु पुना चम खन द्वारे मने जिगो ठासे हाकन मेम द्वारे वइ चुनचुन ओहो ठटी जुसला जिगो जागिरे खारे जिजुला जि खटमे जिजुला जिगो जागिर वन रासा मा बो जान पिन्ट गठिना पालाया जि फोगी जिजुला सया फु मुक्तका खूब चिन्ता काल द्वारे मने नाक्ने दुन्चो मेम द्वारे वया वइको ठ्याका वइन्टैको कल्पना नो वागो सक्ते मर्या टोले ज्याजन द्वारे न नो मोवागले कलाम ठन मुन्ट छिन्याई मक्तो जिटका झन जागे ज्या पाटमेसो गट्टा जुना टिन टिनेना टसन लसी खाना हाल अदालते दुने हलचल टस्क मुचे ज्या चोमले लाक समाचार वल कि जुजु हे खटेना छया हम जांच कि वया चंग दो जुजिया ठासा जांच कि वइ मनु हे अनुवइन ठैको खन्जना ओ द्वारे पाठे चमी किमिया सी उठे जल तुरन्ते अञ्चपे मनु त हालमटे शान्ति जुर गाचने आज्ञा बिल कलाम भाटमेसो गट्टा जुना टग्न टोटकी बिल सकले ठठग ठासे तल द्वारे साहेब न ल टपले ठिक्कै मिलेना ओ जांच कि एटा स्वागत याट अदालत पिनिवन जुजु छया हम ओ जांच कि त मागु सम्मान सत्कार याना अदालत दुनि दुचाकल जांच कि सुखे चनि ठपाको झगडा जुल टकान्यन द्वारे साहेब नाकायको बट्टे जांच कि साहेब लाटे टया ठया वस्तु न याना ठो मुडा टाक जुया छिनेया मफ्याचन सोया दिस टकाटाला राजधानी न वम जांच कि साहेब बट्ट चाका सोबले बटाई दुने खाली नाका छपाजको खना पाहे लल्लो ज्याक निला इम त सक्ष्ट नाका दैगो वस्तु अर्थ ठिक कना ठो मेगो छुन मुखटो छिगुया किच वइगो नाका खटका ज्ञान बिल बिना कारण लिप मोसोसे झट्ट छक्लन ट पिकागले मोबिन जुल लापु जुल उके आवाले छिमसा विचार मयासी मूर्खपन पिक्या टमवे मुजो ल्या मुजो टका शिछ बिया अन अदालते मुना चोपि सकष्ट न खठुका लिट छल कलाम न ठ पार्टीको गट्टा जनो ख क्षमा फन अन्ते सक्ले ठठको फूल खना फा लल्ल डेक निला सक्ले वार निला छे ल्याउन उब्ले निसे अन्तुसी गामे चपे सक्सन हे टैटना मटी छपाछपा नाकन जना हल इमसा नाकन रेको अद्भुतको वस्तु सुए मननी गुले टोहे मोटोटसे जना सोजको सुया जिगु यात ठुके राजधानी शिवले चपे नाकन डेके पे काली गट्टेस टुसी गामे जुगो हाल खबर नेना एपे पाटिट्यो निला खम्प डाडा निला जना पुलिस बखन ठुली